الحمد لله. الحمد لله في الحالين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تطاع وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا الله فارون قلني شكرين خرب الله سبحانه وتعالى ربين هك أقولته إسان مل هندنو رب الله سبحانه وتعالى تهاد دوا ربي داف قلني قدان هاقو قويا قرتي لقمتي تمسا نصري قدو hedduutu nurraa ajjeefame, hedduutu karaa osoo baqatu biyyarraa bahee qurxummiif nyaatate dooniin halaakte. karaa kanatti gartee biyya gabrummaa birarraa gabrummaa biyya lamatti illee dabree biyya namatti gabroome. hedduudhaatu biyya namaa keessatti gartee ammallee gabroomee jiraachaa jira. sababaa gartee nagiyaa fi mirga amantaa akka laafatti si keenya obboleeyyan keenya kan wareegama guddaa kafaleessan warra jiru rabbiin jiruu gaarii addunyaa akhiratti rabbi isaanii haa mijeessu. warra du'ee jiruuf jannatul firdoosi rabbi isaan haa badhaasu. maatii isaaniitiifis obsaa fi sabri rabbi haa kennuuf, imaana isaa kennuuf. ummata islaam wareegama guddaatu kafalamee as gahe. rabbiin subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin waan nuti godhuu hin dandeenye rabbiin rahmata isaatiin yeroo gabaabduu keessatti akka nuuf tahamu rabbi subhaanahu wa ta'ala nu taasise. ummanni banii Israa'el amata 40 oliif gabroomfame. ummanni ammallee banii Israa'el ka Falasxiinii gartan haala keessa jiru amata meeqa guutuu rakkoo hedduu keessa jiran. alhamdulillah nuti gartee rakkoon ummata muslimaa amata 40 olillee taatu Itoophiyaa keessatti ka isin daran hammaattee cimte immoo amata 78 dabre kana keessatti haga gartee namni walii galatti namnoonni muslimaa gartee jiraachuu dadhabe haga tokkotti jiraachaa turre jechuudha. kana gaa obboleen islaamaa mee arraan tana gara dura seenaan ummata muslima Itoophiyaa qabsoon itti jalqabdi isin deebisuu barbaada. milkii gammachuu tumsa arra nu argame kana akka laafatti hin dhufne hawaasni xiqqaa guddaan dubartiin shamarran mee kana isin yaadachiisuu barbaada. maaliif la'in shakartum la'aziidannakum jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala galata khiyyoonii fi yaadattaniina galatoon fattan rabbiin irrattiin isin dabala jaa. sanifuu rakkoo keessa dabarreessan yaadannee ballo ara rabbiin ukanne rabbiidhaaf galata galchuudhaaf namni seenaa hin beene waan dhufullee hojjetuun isa dhiba. namni seenaa beeku, namni waan irra dabre beeku karaa booruu deemullee laaffisee karaa gaariidhaan karaa laafatti deemuu danda'a. mee gama seenaa isin haa deebisu. mee viidiyoo kana jalqabinsa gartee hiriira mormii nagayaa kan musliimoota gartee waliigala Itoophiyaa kan Finfinneetti qindeeffamaa ture ni gartan obboleessa keenya gartee Ahmadiin Jabal mana hidhaa keessa turuu isaa amata 22 irratti murteeffamuu isaa namni irraa mahayyii bahee Ustaad Ahmadiin Jabal faa ture. mee seenaa sanatti deemina ammamoo gara viidiyoo hiriira jalqabinsa gartee mormii musliimoota Itoophiyaa mirga amantii mirga eenyummaa isaanii barbaada gartee hiriira dirreetti isaan bahan mee waliin haa dhaggeeffannu.
ጥያቄ ምክንያት የተነሳ ነው። ይሄም ምንድነው ተማሪዎች እየደረሰባቸው ያለው ነገር አለ። ያ ምንድነው መጀመሪያ ላይ አወሊያን የተቆጣጠረው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መጅሊስ የተባለው ተቋም ነው። አወሊያን እያስተዳደረ ያለውም እሱ ነው። በአሁን ሰዓት በሚያስተዳድርበት ታይም ላይ ግን የተለያዩ አይነት ችግሮችን ተማሪዎች ላይ እየፈጠረ ነው ያለው ግቢው ማህበረሰብ ላይ። ያም እንቅስቃሴውን የጀመረው ከኮሌጅ ተማሪዎች ነው። ኮሌጅ ተማሪዎች የአረብኛ አዳሪ ተማሪ 36 ተማሪዎች አሉ። እነዚህን 36 ተማሪዎች ያለምንም ምክንያት ካሪኩለም እንቀይራለን በሚል ወደ ሀገራቸው እንዲፈተኑ የሚያመለክት ደብዳቤን ያመጡላቸው። ተማሪዎቹ ይህንን ጥያቄ በተቃውሞ መልክ ጠይቀው ነበር፣ በደብዳቤ መልክ ጠይቀው ነበር። ምንም አይነት መልስ ሊያገኙ አልቻለም፣ ስቲል እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው። ሌላው ቀጣይ እንቅስቃሴያቸውን ያደረጉት በየመስጂዱ የአህባሽን ስልጠና ለተለያዩ ኢማሞች እያሰለጠኑ ኢማሞችን እየቀየሩ ነው ያሉት። አወሊያ ላይ መጀመሪያ ላይ ዋና ኢማሙን እንዲሁም ምክትል ኢማሙን ኡስታዝ ሼክ ዑመር ወሌንና ሱሌማን አብደላ የተባሉትን ዋናና ምክትል ኢማሙን ያለምንም በቂ ምክንያት አሰናብቷቸው ነበር። በደብዳቤ እዚህ እንዳያሰግዱ ጭራሽ ከልክሏቸው ነበር። ተማሪው ይህንን ለተወሰነ ሰዓት ጥያቄ ቢያቀርብም በኮሚቴ ምናምን ጉዳይ ይታያል በሚል ነበር መጀመሪያ ክላስ እንገባ ተብሎ ተመልሰን ክላስ የገባ ነው። ነገር ግን ቀስ በቀስም ቀጥታ የመጡት ተማሪው ላይ ነው። ምንድነው ያደረጉት? አረብኛ አወሊያ ውስጥ ማንኛውም ተማሪ ሲመጣ አወሊያ የሚመጣው አረብኛና የዲን ትምህርት አለ የሚል ነው እንጂ ትምህርት ቤቶች ማአት ናቸው አዲስ አበባ ላይ። ይህንን ብለን በመጣንበት አረብኛና የዲን አስተማሪዎች 24 የሚሆኑ አስተማሪዎችን ያለምንም በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤቱ የሚያሰናብት ደብዳቤ ሰጥቷቸው ነበር። ይህን ደብዳቤ ተቃውመን ነበር መጀመሪያ ጥያቄ ስናቀርብ የነበረው። ቢሆንም ግን ጥያቄያችንን ሊመልሱልን አልቻሉም። ከዛም በኋላ የግድ ትምህርታችን ላይ መመለስ ስለነበረብን በሼክ ዑመር አማላጅነት ወይ ደግሞ ልመና ክላሳችን እንድንጀምር ተደረገን። ከአንድ ቀን በኋላ አስተማሪዎቹ እንደሚመለሱ ሰኞ ተባረው ማክሰኞ እንደሚመለሱ ተነገረን። ግን በደብዳቤ አልመጣም ነበር። መልሰው ኮሌጅ ላይ ያሉትን ዋና ዲንና ምክትል ዲን ያለምንም ምክንያት አታ ግቢ እንዳደርሱ የሚል አይነት ነበር የነገሯቸው። ይሄንን እኛም ተቃውመን ነበር እስከ ማደር ደረጃ ደርሰን ተቃውሞ እያሰማን እዚህ ጋር ተህሪር አደባባይ ብለን ነው የምንጠራትችን ቦታ እዚሁ ጋር ቆመን ምሳችንንም ሁላችንም እዚሁ አወሊያ አድርገን ሁሉ ነገራችንን አዳራችንም እዚህ ነበር ስናደርግ የነበረው። ከዛም በመቀጠል አዳሩ ፕሮሰስ እየሄደ እንዳለ የግድ ከመንግስት አካላት ጋር ነው ጉዳያችንን ያያያዝ ነው። ምክንያቱም የመጅሊስ አካላት መልስ ሊሰጡን መጡና እዚሽ ብረቷ ላይ ተደግፈው ስቀውን ሄዱት። ተማሪው በሚጠይቅበት ጊዜ በተማሪው ጥያቄ ላይ ስቀውን ሄዱት። ስለዚህ ካሁን በኋላኛ መጅሊስን አናቆም፣ አይወክለንም፣ ተማሪውንም አወሊያንም ህዝቡንም ስለማይወክል ምንም አይነት ድርድር ከመጅሊስ ጋር እናደርጋለን በሚል ነበር። me hiriira kana waliin halaallu dura isaan jiraachuu baate koreen taatu. Koreen teenya isaanii madeessuuf rahmata rabbiif gaditti uummata kanaan hawaasa guddaa sanaatu hawaasa koree agarsiisatti rabbi subhaanahu wa ta'ala nu gargaaree as geenye jechuudha. Hawaasa kanallee dagachuu barbaanne rabbi ስልጣኑን በጓሮ በር ገብተው የያዙ ሰዎች ወደዱትም አልወደዱትም ቅራላቸው ጎረበጣቸው መንገድ ፈለጉም አልፈለጉም መጅሊስ ህዝቡ ነውና ለህዝቡ ሊመለስ ይገባል። ሐዋሳ ዴቡ ቀባ ጃጅ አህመዲን ጀበል ጋፋ ሂሪራቲ መስጊድ አንዋሪቲ ሂሪራ ነጊያ ባህጥሩ እንጂ አላህ ሁላችሁና ሁላችሁ እንደው ዳመና ሁላችሁ ሰማይ ላይ እኛ ልጆች አላህ ለዝና ባወደ ነው ተብሏል። እርግጠኞች ስለሆነ እንደው ይችላል ያ ጉዳይ
ቦታ ለማግኘት ተሰሚነት ለማግኘት የሚሰራ ስራ አኸራ ይከጀል አላህ ጋር ለመቃረብ ያቀናል ብሎ የሚታሰብ ስራ ኢትዮጵያ ከማንም በላይ ወዳታለሁ። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሲሉ ነው የጠሯት? አርዱ ሲድቅ መንግስታችንን በነፃነት በካርድ እንደምንመርጠው መጅሊሳችንን የመምረጥ እድል ሊሰጠን ይገባል። Majlisa karaa nagayaatiin filmaanni gaggeeffamee filachuu danda'uu qabna. San gaafachuu qabna. San gaafannaa jaa Ustaad Ama Yaasiin illeen Yaasiin Nuuruuti illeen. Viidiyoo gartee dimtsa achiinis samarraa garii isaa moree isin deebisanii kireetiin isaanii viidiyoo dimtsa achiinis sammaatiin walitti qindaa'e. Egaa amma haasawaa ijoo hundee rakkoon tun irraa kaatee hawaasni musliimaa gartee hiriiratti seenee gara obboleessa keenya gartee barataa awwalee irraa kaatee irraa isarraa caqasna inshaallah. Meegaa gara satti isin dabarsaa suutaan jalaa isinii fi hoyaalii godhe inshaallah. ባነሱት ጥያቄ ምክንያት የተነሳ ነው። ይህም ምንድነው ተማሪዎች እየደረሰባቸው ያለው ነገር አለ። ያ ምንድነው መጀመሪያ ላይ አወሊያን የተቆጣጠረው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መጅሊስ የተባለው ተቋም ነው። አወሊያን እያስተዳደረ ያለውም እሱ ነው። በአሁን ሰዓት በሚያስተዳድር አከጆቲ ጉርባን የሮ ሰንኺሰቲ ነሙኒ ቤኻ ገሩሞ ነማ አፋና ማሪፋሂም ቤኔፍ ኢጆን ዱቢ ኺሰሴን ወርባን مدرسة أولية جامو خان فيني جرو مدرسة غرتي برومسا أمانتي إسلاماتي في أنبيات اللي لمانو ورخيصتي هنداي برسيحتان جولا ركون تبرال لي أسو يرتجو ركون تمسلماتي في تنغرتي إنيوما أسو يرتجو تبي يخيصا أما بكي غرتي حواسني تي دمك إيه ريبر راتخي تقومي والكير تخي دقنا ونيجي بركون بكتاناتي أولية خنا مجلس الأعلى إثيوبيا خيرو سنغرتي مسلمة بلشاتوريتو hoogganaa ture mana barumsaa madrasaa awwaliyaa kana jechuudha. Rakkoon achi kaate. ድርበት ታይም ላይ ግን የተለያዩ አይነት ችግሮችን ተማሪዎች ላይ እየፈጠረ ነው ያለው ግቢው ማህበረሰብ ላይ። ያም እንቅስቃሴውን የጀመረው ከኮሌጅ ተማሪዎች ነው። ኮሌጅ ተማሪዎች የአረብኛ አዳሪ ተማሪ 36 ተማሪዎች አሉ። እነዚህን 36 ተማሪዎች ያለምንም ምክንያት ካሪኩለም እንቀይራለን በሚል ወደ ሀገራቸው እንዲፈተኑ የሚያመለክት ደብዳቤ ነው ያመጡላቸው ተማሪዎች ይሄንን rakkoon barattoota afaan arabaa baratan manhaja isaanii gartee barumsa isaan afaan arabaa baratan kanarratti barattoota 36 kan biyya adda addaa irraa walitti dhufanii kolleeja baratan jechuudha. Achi jalqabdee manhaja jijjiiruu qabnaa sababaa jedhu irratti rakkoon achi kaatee jaa obboleessa keenya. Naam. ጥያቄ ያው በተቃውሞ መልክ ጠይቆ ነበር፣ በደብዳቤ መልክ ጠይቆ ነበር። ምንም አይነት መልስ ሊያገኙ አልቻለም። ስቲል እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው። ሌላው ቀጣይ እንቅስቃሴያቸውን ያደረጉት ያው በየመስጂዱ የአህባሽን ስልጠና ለተለያዩ ኢማሞች እያሰለጠኑ ኢማሞችን እየቀየሩ ነው ያሉት። አወሊያ ላይ መጀመሪያ ላይ ዋና አማስረኮን ቢራ ኢሳን ጀልቀባን ወሪ አህባሽን ጀቹላ ኢማሞታ መስጂዳ ሁንዲ ኢሳኒቱ ሌንጂ ገርቴ ዋይ አህባሽ ኸነ ኮርሲ ሀፉደተኒ ጀቹዳን ኡመተ ገርቴ ኢማሞተን አህሉሱና ወልጀማ ሙስሊሞተ ገርቴ ሆገና ጅሩ if jalatti deebisuudhaaf yaalii godhaa turan amma sanumarraanuu durataa awwaleetti illee dhufanii jeequmsa illeetti uumanii jaa gurbaan duba. ኢማሙን እንዲሁም ምክትል ኢማሙን ኡስታዝ ሼክ ዑመር ወሌንና ሱሌማን አብደላ የተባሉትን ዋናና ምክትል ኢማሙን ያለምንም በቂ ምክንያት አሰናብቷቸው ነበር በደብዳቤ እዚህ እንዳያሰግዱ ጭራሽ ከልክሏቸው ነበር። ተማሪ badii takka malee ሼክ ዑመር ወሌቲ ፊ akkasumatti durataa fi itti aanaa isaatiillee badii takka malee warra silaa madarsaa awwaliyaa hoogganaa ture karaa badii takka waan hin qabneen akkanumatti lafaa kaaniituma waraqaa xalayaa gartee hojiirraa isaan itti ariitu takka itti buustu kannanii fi hojiirraa isaan illee ari'anii jira gartee.
ናም ተማሪው ይህንን ያው ለተወሰነ ሰዓት ጥያቄ ቢያቀርብም በኮሚቴ ምናምን ጉዳይ ይታያል በሚል ነበር መጀመሪያ ክላስ እንገባ ተብሎ ተመልሰን ክላስ የገባን። ነገር ግን ያው ቀስ በቀስም ቀጥታ የመጡት ተማሪው ላይ ነው። ምንድነው ያደረጉት? አረብኛ አወሊያ ውስጥ ያው ማንኛውም ተማሪ ሲመጣ አወሊያ የሚመጣው አረብኛና የዲን ትምህርት አለ የሚል ነው እንጂ ትምህርት ቤቶች ማአት ናቸው አዲስ አበባ ላይ። ይህንን ብለን በመጣንበት አረብኛና የዲን አስተማሪዎች 24 የሚሆኑ አስተማሪዎችን ያለምንም በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤቱ የሚያሰናብት ደብዳቤ ሰጥቷቸው ነበር። ይሄን ደብዳቤ ተቃውመን ነበር መጀመሪያ ጥያቄ ስናቀርብ የነበረው። ቢሆንም ግን ጥያቄ ኦሱማ ገርቴ ዱራታ ኦኒ ኸኛ አሪየመኒ ጅራኒ ጋፊን ማሊፍ አሪየመኒ ኑዴቡ ቀመንጀኒ ኦሱማ ጋፈቹ ጅሩ ኮሚቴን ገርቴ ዋን ኸና ገርቴ ኦልማ ፊገቱሶ ኦፍቱ ኢዱዳን አኩማስ ከስተው ጥየፈናን ኢሳኒ በሩቶ ተረቲ ተሄጄ أولياً من برمسا قرتي أفان عربا اتبرسي فما أسمع مني برمسا هدون أسوجرو أفان عربات اللي اتبرسي سناجي قرتي اتخيستي بردهم سنوافو منا أمانتي مسلمة اتي قرتي قدينا اتبرتهم قبابت دوبا جولي تنرتي تيجي فتن قبابت على كل حال نعم. ያችንን ሊመልሱልን አልቻሉም። ከዛም በኋላ ያው የግድ ትምህርታችን ላይ መመለስ ስለነበረብን በሸክ ዑመር አማላጅነት ወይ ደግሞ ልመና ክላሳችን እንድንጀምር ተደረገን። ከአንድ ቀን በኋላ ግን አስተማሪዎቹ እንደሚመለሱ ሰኞ ተባረው ማክሰኞ እንደሚመለሱ ተነገረን። ግን በደብዳቤ አልመጣም ነበር። መልሰው ኮሌጅ ላይ ያሉትን ዋና ዲንና ምክትል ናው ዜሮ ተካ ኸይዱኒ ራንፈኔ ጅራ barsiisota nama 24 illee akka hojii gallakkisan xaliyaa gartee waraqaa hojii itti gallakkisan itti erganii turan nama dura akkasumatti ammas barattoonni maaliif areemanii jedhanillee mormii dhiheessaa turan sababa isa mormii dhiheessaniif barumsarraa illee areemanii turanii sababa gartee Sheekh Umar Waleetiin inni marii godhuudhaan isaanillee dubbisuudhaan akka mana barumsaatti ijoolleen deebitee barattullee taasifamee ture guyyaa isaan areemanii guyyaatti deebi'an boodallee gaafiin gaafatamuuf furmaatni godhamaa hin turre jabbaliisa keenya. እንዲን ያለምንም ምክንያት አታ ግቢ እንዳደርሱ የሚል አይነት ነበር የነገሯቸው። ይሄንን እኛም ተቃውመን ነበር እስከ ማደር ደረጃ ደርሰን ተቃውሞ እያሰማን እዚህ ጋር ተህሪር አደባባይ ብለን ነው የምንጠራትችን ቦታ እዚሁ ጋር ቆመን ምሳችንንም ሁላችንም እዚሁ አወል ያድርገን ሁሉ ነገራችንን akka jirutti sababa gartee obboleeyyan keenya gartee barsiisonni dalagarraa ari'amaniif sababa saniif qarqara gibbii mana barumsaa kanallee hin gahinaa jedhanii xalayaatti barreessan ustaadota kanatti jechuudha. So barattoonni maal godhan hin callisne nu deebuu qaban jedhanii hiriira takka mormii isaanii dhageessuudhaaf sagalee isaanii barsiisotaaf sagalee ta'uudhaaf barattoonni kun walii galanii achi ila sadarkaa achi hatta ala gartee mana barumsaa san buluu irratti takka bakka immoo tahriir jedhanii bakkuma naannoo barumsaa san hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessaa ture jedhan. So amma jalqabiinsi qabsoo uummata muslimaa karaa biraatiin osoo jiru karaa sheekotii keenyaa osoo jiru garuu bakki hiriirri uummanni muslimaa itti dammaqee itti ka'e barattoota keenya jechuudha. Barattoota keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaada muraada san rabbi isaaniif haa guutu dhugumatti shoora guddaa taphatanii qabsoo tana keessatti akkuma dhageessan kana akka seenatti wanni kun dagatamuu qabu ijoolleen tun dagatamuu qabdu kana na hubadhaa isin jechuuf seenaa guddoodha keessa ijoo isin tokko inshallah itti naafuufi አዳራችንም እዚህ ነበር ስናደርግ የነበረው። ከዛም በመቀጠል ያው አዳሩ ፕሮሰስ እየሄደ እንዳለ የግድ ከመንግስት አካላት ጋር ነው ጉዳያችንን ያያያዝ ነው። ምክንያቱም የመጅሊስ አካላት መልስ ሊሰጡን መጡና እዚህ ብረቷ ላይ ተደግፈው ስቀውን ሄዱት። ተማሪው በሚጠይቅበት ጊዜ በተማሪው ጥያቄ ላይ ስቀውን ሄዱት። ስለዚህ ካሁን በኋላ ኦፕሊሲ ከኛውን ጀው ጋፊ ጋፈኑሰን ኮሚቴ ገርቴ ስለ መጅሊሱል አላ ወራ ይሮ ሰኔፍ ኡመተ ሙስሊማ ሆገኑሰን ጊዜ ጋፈኑ ሲቪላ ኢንገርተን ሰን አቺ ጉባ ዱፋኒቲ እርከተኒ ሆፍለኒት ፋአን ኡላላኒን ጥቂሽና ወደኒ ዴመኒ ጋፊ በርቶኒ ጋፈቶሶ ሂንዴብስኔ ጋፊ ደገፈተኒ ሆፍለኒ ዴማ ቱረኒ ጃገርተይ ሱብሃንአላህ ለኛ መጅሊስን አናቆም አይወክለንም ተማሪውንም አወሊያንም ህዝቡንም ስለማይወክል ምንም አይነት ድርድር ከመጅሊስ ጋር እናደርግም በሚል ነበር ቀጥታ ተቃውሟችን ያሰማነው። ከዛ በኋላ እዚህ በቃ ማንጀኑቲ መጅሊስኒ በከኑን ቡኡ በሐዋሳ በከን ቡኡ አወሊያስ በከን ቡኡ ኑቲ خلاص خنቦዳ ሰገሌተኛ ደገይሱስ ሰኔ ጀግረተይ ጉዳዩ በጣም ያስፈራቸው የመንግስት አካላት ምንድነው ያሉት? ኮሚቴ ምረጡ፣ ከወላጅ ከተማሪ ከመምህር ምናምን ብላችሁ ኮሚቴ ምረጡ፣ ይሄንን ጉዳይ በኮሚቴ እንደራደር ምትሉ ከሆነ አላሁ አክበር ምትሏትን ቃልና እዚህ እናድራለን ምትሏትን ተው፣ ያኔ ምትፈልጉትን መልስ እንሰጣቻለን ያሉት። ሶማል ጃኒኒ ኮሚቴ ፍለዳዳ ሐዋሳ ራሂስ
abbootiin raahis barsiisota raahis sheekota raahis koree filadhaati koreen tun koree fala barbaaddu rakkoo tanaaf gartee furmaata taasistu haa taatu filadhaadha isin Allahu akbar jechuu fi as bultanillee sagalee teessan dhageessuu dhaawuu qabdanii jedhanii du'a. ቃል እንዲገባልን warri akkas jedhu kun gaa qaama mootummaarraa warra bakka bu'u maaliif dubbiin tun isaa yaachiste ijoolleen tun achi bulanii sagalee dhageessuun hiriira bahuun qaama mootummaa isaa yaachiste jechuudha. Amma bakki osoo amma koomiteen tun hin jaaramne koreen teenya tun hin jaaramne amma asii jalqabuu deemte jechuudha. ምንም አይነት እርምጃ እንደማይወሰድ ማንም እንደማይታሰር ቃል ገብተውልን በዚህ አይነት ሁኔታ ነበር ተበትነን ይሄር ነው ቢሆንም ግን ያው ህዝቡ አላስቻለውም ይህ ነገር ምክንያቱም መጅሊስ ይውረድ የአወሊያ ተማሪ ጥያቄ ብቻ አይደለም የሙሉ የሙስሊሙ ጥያቄ ነው አወሊያ መጅሊስ ይልቀቃት የአወሊያ ተማሪ ብቻ ጥያቄ አይደለም የሙሉ የሙስሊሙ ኡማ ጥያቄ ነው አተው ባለመኑ ሲነን አካናማ ተከለ ረኮተ ኺሰን ቡስኔ በቃ ኮሬ ፈለዳ ኮሬን ፍርማታ ፈለበርባዱን ሀፊለተምቱ ጎዳ ጃኒ አከሲ ወሊ ገለ ገሩ ሃተሁ ኑቲ ጋፊን በረቶታ አወሊያቱን ጋፊ ገርቴ madrasa awliya qofa miti gafi waligal muslimota hundati gafin gafi garte awlira oli guddoda me ዋንት ያና ደግፈን ነው ስለዚህ ሙስሊም ኡማ በየጁምዓ እዚህ የመጣ እየሰገደ ጥያቄውን በማቅረብ ላይ ይገኛል ዛሬም ይሄው እንደምናየው ነው ማለት ነው ሶ ሰባ ሰነቲ ወኒ ሙስሊማ ሐዋስኒ ለን ጋፊንቱን ጋፊ ጆሌ ተጃኒን ጨልስኔ ሐዋስኒ ሙስሊማት ለን በልአን ወሊገራ ጁምዓ ዱፈኒቲ መስጊድ አወሊያ ሰኒ ሰላቱዳን ዱፈኒ ጋፊ ሳኒት ለ ኢሳን ወሊን ደገይሳ ቱረን ጀቹላ አሁንም ቅድም ተጠቀስኩት የሙስሊሙ ኡማ ጥያቄ ነው በየመስጂዱ የሚወሩ የተለያዩ አይነት ወሬዎችን ከቁም ነገር ሳናስገባ አቋማችን አንድና አንድ ነው አህባሽና መጅሊስ ከኢትዮጵያ ለቀው ይቀየሩና ያሉት አወሊያ ላይ መጀመሪያ ላይ ዋና ኢማሙን እንዲሁም ምክትል ኢማሙን ኡስታዝ ሼክ ዑመር ወሌንና ሱሌማን አብዱላህ የተባሉትን ዋናና ምክትል ኢማሙን ያለምንም በቂ ምክንያት አሰናብቷቸው ነበር በደብዳቤ እዚህ እንዳያሰግዱ ባረከላሁ ፊኩም ዱረቲና ኦፊ አስዋ አህመዲን ጀበል ችረቲ ጉያሰን ሂሪረቲ ጎዳኒስ ላይ ደገፈን ኢንሻአላህ والله سبحانه وتعالى فقد ይህን ያህል ህዝብ ስለመብቱ ስለዲኑ ስለማንነቱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እታገላለው የሚልን ለሚመለከተው አካል ለማሳየት በዚህ መልኩ ተሰባስበናል ሶማል ጃ መጅሊስ አህመዲን ጀበል አማ ሁኒጋ ኤጋ ኮሬን ገርቴ ፊለተምቴ ጁ ኮሬን በሊያን ኸኛ ገርቴ በካ ሐዋሳ ሙስሊማቺ በካ ቡቶቹ ኢባዲ በትሌ ፊለም ዋቶ አማ ወሪሲላ ኡመታ ኸና ጆሌ አከ ጆሉማ ሳኒቲን ዲስኔ በርቶታቲ ወሊ ገለኒ ጋሼኮቲን ቴኛ ዱዓትኒ ኸኛ ለፋኻኒ ጃቹ አማ ወልጊ ኸናረቲ ሐዋስኒ ገርቴ ሰገሌ ሳረጊ ሱፍ ተኩማ ኢሰረቲ ገርቴ እኙማ ኢሳቲ ፊ አመንቲሳ ገርቴ ጋፊ ኢሳፍ mirgaataate gaafachuudhaaf karaa nagayatiin hiriira nagayaa baatanii dhufuudhaaf jee uummatallee gartee simatee jalhaasoo isaa jalqabaa jira Ahmadiin Jabal ኢንሻአላህ እና አህባሽ በዚሁም አወሊያን ማስመልከተው የተወሰኑ ነጥቦችን አነሳለሁ አወሊያ ሲባል ያለንበት ቦታ አወሊያ ነው አወሊያ ሲባል አንዳንዶች ያወሊያን ጥያቄ እንጂ ስለሌላው ምን አገባችሁ ይላሉ አወሊያ ያወሊያ ተማሪዎች ብቻ አይደለም አወሊያ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሁሉ ተቋም ነው ሶ ገሪነማ ዱቢንቱን ዱቢ አወሊያቲ መነብሩ ሙሳ አወሊያ ቆፈላልጂስቲ ማልቱቲ ሲን ዲቤጃኒ ወራ ኢሳን ቄቃ ቱሬቹ ሃተሁ መሌ ዱቢን አወሊረቲ ካቴቱን በረቶት አወሊያ ቆፋ ሚቲ ዱቢን ቱኒ ዱቢ ወሊ ገለ ሙስሊም ሁንዳ ኢትዮጵያ ቲጂ ገርቴ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1940ዎቹ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የመኖች ልጆቻቸውን ለማስተማር አንድ ትምህርት ቤት ከፈቱ ያ ትምህርት ቤት ሳይሳካለት ተዘጋና ዋና خلاص ዱረና ኦፊ ኒላላ ሜ አስመረቲ ሁንዶኔ አማስ ሐስወ ገርቴ ኦበሊሰ ኸኛ ጀዋር ሙሐመድ ረቢ ረሃጃለቱ ربي جي رمضان تنا خيستي وان جيني رمضان قبل لي ربي إساخان وجتشارا ميغا حاسو إني غرتي بيا أمريكا تنتي اللي قد آتوري غافا غرتي شيكوتين تينيتوني أتشي غرتي مورمي قد آتورتي واي خانا لالجيسي واني دوبتي مولين هاد أجيفانو
አይነት ስራዎችን መስራት ይገባናል። unga OMN durabe hega oso OMN እንጃራሚ ዛሬ የምናወራው በአብዛኛው ከነገ ጀምሮ የሚሰሩ ስራዎች ላይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚያደርጉት ትግል ይጋጫሉ ወይስ የትግል አጋር ናቸው? ሁኔማ ሃሶ ገርቴ ጁሃር ጎዴ ሚኒሶታ መና ገርቴ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ኸሰቲ የሮ ተከና ገብ ሃሶ ገርቴ ሚኒሶታ ትጎዴ ሪሳላ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ የሮ ዱራ ገርቴ ጎዳኒ ሐዋሳ ሙስሊማ ሁንዳ хан አሜሪካ ጉቱ ወልያማኒ ሆገንቶት ወልያማኒ ጁሃሪ ለቸረቲ አፌራኒ gaafa dubbiin ummata muslimaatun gaa owwitee gartee hiriirri biraa tokkoon ture hiriiba ummata muslimaa kana malee dubbiin gartee gaa qeerroon ummata muslimaatun biyya keessatti gaa bakka hundarraa kaatee lolaa turte hiriira nagayaa jechuu gaafa san irratti mee ummanni muslimaa kuni furmaata harkatuun Itoophiyaan furmaata harkatuudha jee haasonni godhee kana waliin halalu. የእስልምና ሃይማኖትና የኦሮሞ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ሲደጋገፉና አብረው ሲሰሩ አብረው አንዱ ያንዱ ድል የሌላው ድል የሆነበት ያንዱ ሽንፈትና ያንዱ ክሽፈት ለሌላው አደጋ የነበረበት እንደሆነ የተናገርኩት አንዳንድ ያነሳዋቸው ምሳሌዎች አሉ። አንደኛው ምሳሌ እንደምታውቁት እስልምና በሰሜኑ አካባቢ ከገባ በኋላ ለ300 400 ዓመት ያህል እንደ መጤ ሲታይ የነበረበት የሚኖርበትም አካባቢ ብዙ ምርታማ ካለመሆኑ የተነሳ የሚሊተሪና የማህበራዊ አቅሙ ደካማ ስለነበረ በፈለገው ጊዜ የነበረው የአክሱም መንግስት ከዛ በኋላም የነበሩት መንግስታት እንደፈለጋቸው ሲዘርፉት የነበረበት ለረጅም ጊዜ ህዝቡም ራሱ የሃይማኖት ተከታይ ራሱ እንደ እንግዳ ራሱ ሲያይ የነበረበት ሁኔታ እንደነበረ ይሄንን የለወጠው በ13ኛው 12ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ በእስልምና ወደ ደቡብና ምስራቅ ደቡብ እንዲሁም ወደ ምዕራብ የኦሮሚያ አካባቢ በመስፋፋቱ አንደኛ ልማታማ ወደ ሆነና ምርታማ ወደ ሆነ አካባቢ መምጣቱ የኢኮኖሚ አቅሙን አጠናከረው። ሁለተኛ የኦሮሞ ማህበረሰብ እንደምታውቁት በገዳ ስርዓት የተጠናከረና ራባዶሪ በሚባል የመከላከያ ኃይል ያለው ስለነበረ እስልምና ወደዛ አካባቢ መምጣቱ ጠንካራ የሆነ የማህበራዊ ቤዝ ነው የሰጠው። ማህበራዊና ወታደራዊ ቤዝ ስለሰጠው እየተጠናከረና ግብር አልከፍልም እያለ ራሱን እንደ ሀገሬ ነው የሚል ስሜት እየተሰማውና ከሌሎች በአካባቢው የነበሩ የክርስቲያኑም ሆኑ ሌሎች መንግስታት ጋር ወደ ፍጥጫ ውስጥ የገባበትና የራሱን ሉዓላዊነት ያስከበረበት ሁኔታ እንደነበረ ኩኒጋ ሴና ኡመተ ሙስሊም ኢትዮጵያ ቲፊ ኦሮሞ ቲፊ ክርስቲያና ወልኸይሰ ዱባታ ጅራ ሆነ ኢንሻአላህ ዋን ኢጆ ሃሶ ኸኛቲፍ ገሪገሪ ኺሳፉና ገሪን ዲስነ ኢንሻአላህ እትናፉፊ ተደረገው በክርስቲያኑና በክርስቲያን መንግስት ወይም ደግሞ በአቢሲኒያ መንግስትና በሱልጣኔት በአደን ሱልጣኔት መካከል በተደረገው ግጭት ውስጥ ፖርቹጊዞች መጥተው ከዛ አካባቢ እስልምናን ጠራርገው ለማውጣት የነበራቸውን እድል ያስቀረው የኦሮሞ በስፋት ወደዛ አካባቢ መንቀሳቀስና ያለው የራባዶሪ የጦር ራባዶሪ እንግዲህ የኦሮሞ መከላከያ ኃይል ነው የመከላከያ ኃይሉ ነው። ያ የመከላከያ ኃይል ወደዛ አካባቢ በመምጣት በመሐከል ላይ መጣ። ወደ ሁለት ተከፍሎ ሄደው አንደኛው ወደ ምስራቅ በመሄድ የእስልምና ታሪካዊ ከተማ የሆነችውን ሐረርን ፎርቲፋይድ በማድረግ በኡለማዎቹና በራባዶሪ በጋዳ አመራሩ መካከል በተደረገ ስምምነት መሰረት አካባቢውን እዛ አካባቢ ያሉት ሙስሊሞች ሃይማኖታቸውን በነፃ እንዲከታተሉ ሆኖም ግን ከማንኛውም በኩል የሚመጣውን ጥቃት የኦሮሞው እንዲከላከልላቸው በማድረግ እስከ ጨለንቆ ጦርነት ድረስ ይሄ አግሪመንት በመቀጠሉ በሐረር ውስጥ አሁን ያሉት አብዛኞቹ ሙዚየሞችና አብዛኞቹ መጻሕፍት ተከብረው የቆዩት ሐረሪዎች ጥንካሬ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ራባዶሪ ዲፌንድ ስላደረጋቸው ነው ለረጅም ጊዜ። ይሄም በዛ አካባቢ መጠቀስ ያለበት ነው። ወደ ሰሜን የሄደውና ወደ ጎንደር የሄደው የኦሮሞ ኃይል በጎንደር ሄዶ እዛ አካባቢ ያለው የአቢሲኒያ ኃይል ተጠናክሮ እንዳይመጣ በቁጥጥሩ ስር በማድረግ በዘመነ መሳፍንት ዘመን ጠንካራ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ስለነበረው እስልምና እንዲስፋፋና እንዲጠናከር ሚና እንደነበረው ይሄንን ምለው ምንድነው እዛ አካባቢ የኦሮሞ ኃይል የኦሮሞ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኃይል ለእስልምና መጠናከርና መስፋፋት ሚና እንደነበረው ማሳየት ያስፈልጋል። ኦሮሞን ቆዳ ጉዳ ተበተደ ገባበት ኡመተ ሙስሊማ ከነገርቴ እሬተ ሁዳፍ ኦሮሞን እስልምና ይነካል እስላም አፍረኮታቲን ቤቱ ተካ ኦሮሞ ይነካል የሚል ያነሳውት አለ። ለምሳሌ በዮሐንስና ከዛ በኋላም በቴድሮስ በዮሐንስ በሚልክም የተደረጉ ጦርነቶች ስታያቸው ዋናው ዓላማ የኦሮሞን ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኃይል ሰብሮ አካባቢውን በቁጥጥር ስር ማድረግ ነበር። ሆኖም ግን አብዛኛው ኦሮሞ በዛ ጊዜ እስልምና ስለወሰደ ኦሮሞን ለመምታት የግድ እስልምና መምታት ነበረበት። እስልምና ለመምታትም የግድ ኦሮሞን መምታት ግዴታ ነበረበት።
የኦሮሞ ድሎች ደግሞ የሙስሊሞች ድል ናቸው ብያለሁ። እነዚህ አንድ ሁለት ምሳሌዎች አንሰጥቻለሁ። አንደኛው ምሳሌ ምንድነው? ለምሳሌ ኃይለ ሥላሴን ከገለበጡት የህዝብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የኦሮሞ ገበሬዎች እንቅስቃሴ መጠቀስ አለበት። በራያ አካባቢ በወሎ የየጁ ኦሮሞዎች ከ1928 አንስተው እስከ 1943 አሁን ወያኔ አንድ ብሎ የሚጠራውን እንቅስቃሴ ያደረጉት የኦሮሞ ሙስሊሞች ናቸው። በዛ አካባቢ እነዚህ ያደረጉት እንግሊዞች በመርዝ መጥተው የጨፈጨፉት ማህበረሰብ ከዛም በኋላም በባሌ አካባቢ በሐረርጌ አካባቢ በአርሲ አካባቢ የተደረገው የኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴ የንጉሱ ወንበር አንቀጥቅጦ ከስልጣን ላይ ሲወረውረው ምን ተፈጠረ? መጀመሪያ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ሲባል የነበረው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሆኑ ማለት ነው። የኦሮሞ ድል ለሙስሊሙ ድል የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በኋላ በ17 ጦር በደርግ ዘመን ጊዜ በእስልምና ላይ የነበረውን መታፈን ከማስወገድም በልጦ ፌዴራሊዝምና የብሔሮች እኩልነት እዛ አካባቢ እንዲመጣ ያደረገው ትልቁ የኦሮሞን ኃይል መፍራት ነው። የኦሮሞ ወታደራዊ ኃይል ትልቅ ስለሆነ አይደለም። ኦሮሞ በጣም ሰፊ ስለሆነ ያነሳቸውን ዋና ዋና ጥያቄዎች ሳይመልስ ማንኛውም መንግስት ስልጣን መያዝ እንደማይችል ወያኔና መለስ ዜናዊ በጣም የተረዱት ነበር። ስለዚህ ፌዴራሊዝምን ራስን በራስ የመስተዳደር በቋንቋ መጠቀም ማምጣት በዛ አካባቢ እስልምና እንዲስፋፋ ሙስሊሞች እንዲጠናከሩ አደረጉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ምንድነው? ፌዴራሊዝም ሲመጣ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ወደ ንግድ እንጂ ወደ ፖለቲካ አይመጡም። ፖለቲካ ወይ አይጠራቸውም፣ እነሱም ሄደው በራ ያንኳኩም ነበር። ፌዴራሊዝም ሲመጣና ኦሮሞ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ሲጀምር ብዙ ሙስሊሞች ወደ ፖለቲካ የገቡት ዛሬ የምታውቋቸው እንደነ መኮንን እና ሙክታሮች እዛ ደጁም ሊደርሱ አይችሉም ነበር ኦሮሞ ተጠናክሮ እዛ አካባቢ ባይመጣ። ይሄ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለእስልምና መጠናከር ወሳኝ መሆኑን ወኒ ጀቹ ወርባኔ ቀብሶን ኡመተ ኦሮሞ ቱኒ ሾረ ጉዳ ተበቴ ሐዋስኒ ሙስሊማ አስገሁ ፍሌጁ ወኒ ደጋተሙ ቀምኔ ኸነ ኸይሰትሌ አባን ፈደ ኢጃለቴ ጅቡስ ዱጋን ጅርቱ ረጋን ቀበተማዳን አኩማ ኦብሊሴ ኸኛ ጅዋር ነው ዲሴ ኸነቲ ማሊፍ ነማ ሴና ቤኹ ነማ dubbii ijoo qabu dubbiin ijoon gabaabatti ummanni muslimaa nagee harkatuudhaaf ummanni oromoo Itoophiyaa keessatti nagee harkatuu qaba. Ummanni oromoo nagee harkatuudhaaf ummanni muslimaa nagee harkatuu qaba. Jarri lamaan kun waliin jiraata. Maaliif hawaasni irra guddaan hawaasa oromooti. Hawaasni oromoo nagee harkatuun hawaasni muslimaa guutuu guutuutti nagee harkate. Gabaabatti dhugaa wal himna. Wanni wal dho'isu hin jiru. Akkuma agartan alhamdulillah rabbiin fuudhee hunnoo gaafii teenya yeroo dheeraa deebifachuu oolti. Arraantana ilmaan abbaa gadaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qajeelfama isaan barbaadan rabbi kannee fi karaa rabbiin jaalatu irratti isaan deebisee rabbi isaaniif haa qajeelchu addunyaa akhira isaanii rabbii qajeelfamaa kanuuf jenna. Sababaa osoo hatta amantillee waliin qabaachuu baannee maaliif Oromoon safuu qaba. Akka fedhe ta'uusi Oromoon aadaan isaa yoo fudhattee ilaalte aadaa amantii teenya wal faalleessitu miti. Namooma qaba. Mirgi namaa haa argamuudha amana. Namni akka namatti namatti haa jiraatuudha amana. Laala ilmaan keenya ilmaan abbootii keenyaa sababa isaan masaraa agartee mana mootummaa jiraniin arraantana saffisaan rakkoon teenya sagaleen teenya yeroo dheeraa dhaggeeffamu turte sun dhaqmee Jawaar idduutti waan inni jedhutu jira haati fufnu. በጣም ወሳኝ ነው። የኦሮሞ ህዝብ እዛ አካባቢ እስካልተጠናከረ ድረስ ብዙም መሄድ አይቻልም። ከዛ በመቀጠል የቋንቋ አብዛኛው ሙስሊም እዛ አካባቢ እንደምታውቁት ኦሮሞ ነው። ከዛ የተነሳ የኦሮሞ ማህበረሰብ በራሱ ቋንቋ መማር፣ ሌላውም ሶማሌው፣ ሀረሪው ሌላው በቋንቋ መማር መጀመር፣ በራሱ ቋንቋ ማንበብና መጻፍና መልእክት መለዋወጥ መጀመሩና መቻሉ ሃይማኖቱ በስፋት እንዲስፋፋና ዛሬ መንግስትን ባንቀጠቀጠው ደረጃ እንዲመጣ ያደረገው የኦሮሞ ህዝብ ትግል መሆኑን መገንዘብ አለባችሁ። ይሄ ፕሮፓጋንዳ አይደለም፣ ፋክት ነው የምነግራችሁ። ሁኒጋ ወኒ ቤሁ ቀብደን ሃሶኔ መጅዋርዶ ሁኒ ሃሶ አመተ ጃመተ ቱርበዱረ ጃሜ ሃሶኔ ሁን አመተ ሸንዱራ አመተ ጃዱራ ኦሶ ዋይ ኦሚኒቲን ሴኒን ኦሶ ኢኒ ኦኤምን ሰገንታ ሳንጀል ቀም ጀቾ ነው ቤጋ ኦሮሞን ጪሙን hawaasni muslimaa amantiin biraatillee nagee argatee uummanni biyya Itoophiyaa guutuu akka nagee argatu waan inni waan kana gartee qabatamaan arkee dubbate malee akka nuti firaa dubbataa hin jiru. Abbaan feetan namni feetan Jawaar deeggaraa dhiisa garuu immoo dhugaan jirtu tan obboleen Islaamaa. Kanaafuu galanni kan rabbiiti subhaanahu wa ta'ala rabbiin arra waan fedhe sababa godhuu danda'a. Rabbiin ofiisaati akka fedhetti waan fedhe godhuu danda'a. Garuu immoo rabbiin fuudhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata keenya kanamne akka ummata lallaafatu uffatu qawweeta kan qabne rabbi qofa qabu hawal qabu tokkummaa qabu rabbiin sababaa godhe jechuudha itti naadeen ኦሮሞ ባልሆናችሁ ወገኖቻችን አካባቢ
የኦሮሞን ህዝብ ትግል መደገፍ የራሳችሁን የሃይማኖትና ማህበራዊ ትግል መደገፍ ማለት ነው። ጎንደር this is not being racist bekhi, this is the reality and the fact. Oromo qabsoo isaanii sochii isaanii gargaaruun amantii teenya gargaaruu rahi je amantii teessan gargaaruu rahi je haasawaa godhee jechuudha dhugaadha. Maali Oromoon masaraa qabatuun isaa mee yoom agartee ati sheekootii teenya ta masaraa mootummaa seentee nagayaan kofoltee taphattee ifxaara gootee achi keessa salaaltee qur'aana qaraatee azaantee deemtu. هذه سينا أمة مسلمة خيستي يرو دراتيف دكتور أبي أحمد إسرة ترجميجو خنا ختاسي سي مالي ربي تتاسي سي ربي قدتي حواس خين قدان حواس برات اللي أسوأ بجلتها منو قدان كيروتين يخنا وبردا اتنافوفي ጎንደሩስ አክሱሙስ ሞስክ መስራት የምትችሉት የኦሮሞ ህዝብ የአካባቢውን የፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ላይ የሚገባው ሚና ሲጫወት ብቻ ነው። ምክንያቱም አብዛኛው أكسومي في غرتي إدو أداد داخلتي نجيان مسجد جارو في أمانتي تينيا كفينا وردور في أودنيا غافا إلمان كينيا أمني كينيا نجيار كتي مرجي ساخا بجميع في جغرتي نعم እናንተ ወንድሞች የሃይማኖት ወንድሞች ይሄ ማህበረሰብ ስለሆነ ይሄ መገንዘብ ወሳኝ ነው። ለኦሮሞዎች የምንለው ምንድነው? እኔ ስለ እስልምና ብዙ መናገር የጀመርኩት ከጎንደር የመጣው ጓደኛን ስላገኘው እኔ ባለውበት 99% ሙስሊም ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም፣ በሜንጫ አንገቱን ነው የምንለው። ጎንደር ውስጥ ግን የነበረውን ችግር ይሄ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ይሄ መለወጥ አለበት ነው። ስለዚህ እናንተ ኦሮሞዎች የራሳችሁን መብት ስታስከብሩ፣ የራሳችሁን ማንነት ስታስከብሩ፣ የፖለቲካ ስልጣንን በእጃችሁ ስታስገቡና የአካባቢውን ደህንነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሂደት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስትጀምሩ ጎንደር ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል፣ ትግራይ ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል። What a beautiful statement and what a beautiful saying. Rabbi afaan khaye balisa keenya Johar malje ummanni Oromoo keessan kun gaafa politikaan isaanii sirriitti qajeelteef eenyummaan isaanii kabajamteef mirgi dhalootaa fi mirgi isaanii kabajame amantiin teessan biyya Gondariitillee ta muslimaa achittillee akka babal'attee cimtee nagayaan gartee namni amantii isaa hordofee rabbi isaa gabbaru wanni kun ragaa qabatamaadha jee nama gartee tokkotu naadhaamee jee gartee saahiba isaa Gondar tokkoon isaa so rabbiin subhaanahu wa ta'ala yani inni waa raaga inni waa beeka jechuu osoo hin taane rabbiin namni maal jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala yani waa xiinxalaa jaa sammuu teessa yuus godhaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni tokko amantii islaamaatiin beekaa ta'uu hin qabu waan takka gartee xiinxalee hubachuudhaaf waan takka hubachuudhaaf jechuudha. Rabbiin irraa haa jaalatu obboleessa keenya dubbii dhugaa dubbate Jawaar Muhammad dhugaa harkadhu jennaan rabbiin addunyaa akhiratti dhugaa si haa kennu jennaan inshallah itnaafuufi. እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ደካማ ሆናችሁ ልፍስፍን ሆናችሁ ተከፋፍላችሁ ተዳክማችሁ የእናንተ መሬት ህንድ እየቸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም የምትናቁት ከእናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ጅቡቲ ያለው ሁሉም አገise isin ummanni oromoo wal tuffattanii wal qoqqooddanii addaan facaatanii tokkummaa teessan cabsitanii eenyummaa keessaniif walii qudhuu dadhabdanii akkuma amma gartee dhaalamtan kanatti dachii teessan saamamtanii hindoonni dhufanii isin saaman kanatti yoo jiraattan amantiin ummata biraatillee kabajamuu dandeessu sabaa sablamni biraatillee kabajamuu danda'u. Ummanni Oromoo yoo wal kabaje yoo tokkummaa isaa cimfate wal jala deeme wal dhagahe hafuurii walitti urgaayu tokko ta'e jechuudha gabaabatti bara. Kunnoo injifannoon ummata biraatifillee sabaa sablammootaaf amantii biraatifillee ni argamti jechuudha. ሃይማኖታችሁን ማስከበር የምትችሉት እንደ ሙስሊምና እስላም እዛ አካባቢ መከበር የምትችሉት ይሄንን ህዝብን ለመከፋፈል አይደለም። የአካባቢው ፖለቲካ በብሔር የተከፋፈለ ነው። ናም እንደ ብሔር ጠንቅ ዋንጆ ሁኒ ገባበቲ ነማ አደን ቆቆዱዳ ሚቲ ሐዋስኒ ሞ ፖለቲካራን ወል ቆዴ ጅራ ገባበቲ ወኒ ኢስን አመንቲ ተሰን እቲ ኸበጀሙ ደንዴሰን አመንቲን ተሰን ሐሊ እቲ ኸበጀምቱ ሐሊ ገርቴ አመንቲን ኡመተ ሙስሊማ ኸበጃ አትርከቴ ነን እቲ ወል ኸበጀን ኢስን ገርቴ ወለገ ይሁዳ ወል ሁኒ ዋን ረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙንጆ አፋን ተቆታ ወሊ ገላ والكبدا والجبيفدا واعتصموا بحبل الله خرا وقرتي حقرتي والجبيفدا قرتي تكون ما خيسن چمسا ولين تفتنا غوسا ولين قودنا غندا ولين قودنا
ولي قلامتي خيساتو هواسني قدان يوغندا والقودة خطا والقودة لقا والقودة لقودا والقودة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يا ربين ولمرمنا والوكتا والحنبسا والقودا يودمتي والمرمو يودمتي تكون من خيني شبا هم نياتك أبدوني لافتي إنجي فنون تيتلين إنجرتو يجو هم نياتك أبدوني تيتلين ربين سرافودا نفشل تاج ربين سبحانه وتعالى نعم كرهوناچو የራሳችሁን ጥቅም አስከብራችሁ የወንድሞቻችሁን ጥቅም ለማስከበር ስትንቀሳቀሱ ብቻ ነው ከተዳከማችሁ እንደ ኦሮሞ ከተዳከማችሁ ለሌላውም ጠንቅ ነው የምትሆኑት ላያቢሊቲ ነው የምትሆኑት እንደ ኦሮሞ ከተጠናከራችሁና የአካባቢውን ፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከቻላችሁ ለሌላውም ኩራት ተገን እንደ ገዳው ዘመን እንደ ራባዶሪው ዘመን ድጋፍ ተገን ልትሆኑ ትችላላችሁ አመሰግናለሁ ኡልፋ بارك الله فيكم سو بلين اسلاما غا اكسمتي حواسه خنيا خمني صوتا رساله مزيد توفيق توحيد وليد دفني رساله غرتي جارمي رساله انترناشونال جامو ارغم سيساني الحمد لله هرير اللي كابيتاليتي نوباسيسا توراني وبلين خنيا خاكا وزير خاكا عبد السلام خاكا شيخ بشير خاكا شيخ عبد الرحيم كسمتي شيخ أسد فان شيخ كوتين هدون وليد دفني شيخ سفير شيخ كمال الحمد لله حواسة مسلمة من سوتا خانا وليد كابودان هنگا فتي تهاني هريرة باسي سودان كيز إليسان رسالة انترناشنال والجهي تنرتي كيز إليسان رتي يامني توفيق إسلامي سنتر لين يامني كونغرسماني تكاورا بي أمريكا خانا اللي عليها تبري سودان موتوما أمريكا وايت هاوسيتي هريرتي بهودان مالك أجيبره خينيا تاكسي خينيا غرتي موتوما إثيوبيا هنغارغارينا أمتا خينيا في ساجرا أمتا خينيا أدنجر چونان كولورادو تي سياتل تي كندا تورونتو تي حواسني مسلمة بك جرورا سجلي أمتا مسلمة تهودان قبسون فينين تي اتفوفت زمان سان الحمد لله أمريكا لين عليات هنيا رجيه رب سبحانه وتعالى يرو غبابتي في ما تخنوا واحد دنا أكما قرتان كنا هريري أما خوني خا سياتل توري وبليين خينيا خا أمريكا خا سياتل تبها توراني سو أبنا يسون جنة أو وسون جنة الحمد لله غبابتي هواسني أرانتان أسجهم خوني واحد دو خيسة دبرة خيسة دبي تكو تكوني سنو تكو ربادة هوجي رسالة انترناشنال هوجته راديو دان دي هكا حمزة بورانا ربي راها جالتو بليسة كان حمزة بورانا هل كني في قويا هكا قرتي هريني إسا موهاتي إف ولالو هاجا أكوبساتي أكمني سكرا أكمني أدى ديقال لي انتخاخو هاجا هوسبيتالا سينو بليسا كان حمزة بوران ربي راح جالتو ستركاسن واحد دو رافن دمس أتشني سمان واحد دو دلقي راديون أكسمتي بلال تيوب روماتي رانو رقبي قبني دي عندي جرا أوبوليتي أستاذ كينا أستاذ أحمد دين جبل نجات جبل دبي في نجرا أدو كناك اندي سيكاني سنيف دبي بليسكي أستاذ أحمد دين جبل قمسك آموت التكاج ما في إجتين قويا كليسا منا يالاد فمي أكتوري بكميم أستاذ أحمد دين جبل قمسك آموت التكاج ما في إجتين قويا كليسا حالما بيلا ما إساتين غرمنا يالا جيفمون قرانو ألتراساوند دي كافمي بوا قرانو بيلمني قويا بوري كميزات أكك أبميف وبليتين أستاذ أحمد دين جبل أدين نجات جبل راديو دان كتي قويا هرداهم تجرتي كامني نعم مي أكسمتي دواي أمتا منصوتا خانغرتي شيخ بشيرين هالكني قويا وصون هفنة والجهي تاني ورقدو علماء ما شيخ دكتور تاجي نولين توري دكتور أكسمتي أبليين خيني يا ربي هواسك أنا نوبلسون يا ربي جاي ربي كي جاي زمانات إيرا حاجة معصية كنا مكرمني وما سياك إن الرب نور بافته يا رب أمة بلساو يا رب نقول آمين ركو علماء الردم ركو هيوت الردم ركو أبوت الرتدم ركو دبرت الرتدم ركو برت الرتدم يا رب ركو تنتبيتين نكيدم يا رب نور رامس يا رب أمة بلساو يا رب نقول ركو علماء الردم ركو هيوت الردم ركو أبوت الرتدم ركو دبرت الرتدم ركو برت الرتدم يا رب ركوتنا تبيتين نكيدم يا رب نور رامس يا ربي كي يقود سكأني رب سنك الراجل أسكيسا فيتو نمني توكو كربين الرافو وجراتشو مالا أبلوان إساتو بيك أمونا كتا رب الجنة إسا نور راك إيبالا يا رب ديكينا كان نور راكاس
يا ربي أكتني ميت أمني أتني بيتا يا ربي دكينا كان نور راكاسي يا ربي هواسا كان جروت النرد أكلم ميت أمني أكسدي ميت أمني يا ربي أكتني ميت أمني أتني بيتا يا ربي دكينا كان نور راكاسي كامل هواسا إفسكيس جرو مرايو فيك أبي أمته كريستانا اللي إفتك أبي أمة برو اللي إفتك أبي حق إساني كنفي كاني مرايو رحمتك أب يا ربي كارك سرتي واللقين يا ربي كأكسي سندور دابي يا ربي هواسك أنا نوبلسون آمين يا ربي جاي ربي كي جاي زمانات إيرا حقا معسياك إنا مكرمني اللهم آمين دعوتي كينيا ربنا سبحانه وتعالى فكينيا قونيتهم شيء بشير في النملة شيء بشير قفامتي شيء كوتين تينيا مكة را حرم را مدينة را سعودي أكسمتي أوروبا كندا أستراليا شيء كوتين تينيا تنبيه خيسا تن على بكجرتون دعاء ربي ساني الحمد لله ربنا بقومت يوف لالتي أبسوك أوي تكملي أسو هواسني أورمو أسو هيداتين هواسني مسلم أسو هيداتين أفهم مناجياتين دعائدان هريران ربي خدتشا والجالتشا تقومدان ربي سبحانه وتعالى خناهن دم أرقم سيسه جيان خنما فكينيا يفرط تلالتي دعاء شيخ خيستي مي نما خينيا توك خافان خينيا دبتو خاغرتي مسلم أفتلو أمنتي أمة برات اللي خميني خاواسة تقومسي والإنجراتو ربي سبحانه وتعالى عجائباتي ربي قبروتن سنخيسا ربي سبحانه وتعالى نمر أمين إساء لقيه جرا تقبل الإسلام واني جتشو روات قدوتي دبين دوائتهم والله فتوستين فكاتين دوائين وان فقوت اللي سيدي هي سيدي ميلا لا ميهنو كرمني وما سياك إن الرب نور بافتي يا رب أمة بلساو يا رب نقول ركو علماء الردم ركو هيوت الردم ركو أبوت الرتدم ركو دبرت الرتدم ركو برت الرتدم يا رب ركو تنتبيتين نكيد ديمتو يا رب نور رادامس يا رب أمة بلساو يا رب نقول ركو علماء الردم ركو هيوت الردم ركو أبوت الرتدم ركو دبرت الرتدم ركو برت الرتدم يا رب ركو تنتبيتين نكيد ديمتو يا رب نور رادامس يا ربي كي يقود سكأني رب سنك الراجل أسكيسا فيتو نمني توكو كربين الرافو وجراتشو مالا أبلوان إساتو بيك أمونا كتا ربي جني إسا نوراك إيبالا يا رب ديكينا كان نوراكاس يا رب يكتني ميت أمني أتني بيتا يا رب ديكينا كان نوراكاسي يا رب هواسا كان جروت النرد أكلم ميت أمني أكسدي ميت أمني يا رب يكتني ميت أمني أتني بيتا يا رب ديكينا كان نور راكاسي كامل هواسا إفسكيس جرو مرايو فيك أبي أمته كريستانا اللي إفتك أبي أمة برو اللي إفتك أبي حق إساني كنفي كاني مرايو رحمتك أب يا ربي كارك سرتي واللقين يا ربي كأكسي سندور دابي يا ربي كلون ندور دابي ولي قلت ربي نواكين نقايو ولي قال له حواسني حقانا قايو حواسني من صوتا كيسا يوم مير إيهوتانا كما أفرتما جئت الماما يوكان شلقا هميكوني حواسني من صوتا كواغو أجئت إتي أبدا تنمني شفتو كاسجرو كبيجرو الليل يا ربي كي يغا وان دي ديكو غفون جلا فودي نسبيات النبي ندبرسي يا ربي كي هواسني الدنيا جرو كيستو أمة بيتنا مرو كأورومو نترفي نمن الترفان الرفو نمرفو ننقليني يا ربي نقوان نما يادي أدوي كان ولي قلي في الراكاس يا ربي نتاسس يا ربي نرابوكس ورانا بران كم ندوائي ملي وراني أرجيني كواتك اللي ساروخن اندقون قرر دعائي بكا إني دو ربي ستين أكيك نوني بيتا يا ربي أرمى كان إساء ولدتي ديبسي أكا هركي كو والطايت إساء ولين داي يا ربي أكا هركي كو والطاوت إساء ولين داي يا ربي أكا هركي كو طاوت إساء ولين داي يا ربي سانما ولين جبسي
daawwattoota keenya akkuma gartanitti ያለቀሱ ትልቅ ስራ ለሰሩት ለሙፍቲ ሐጂ ዑመር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ በሙላት የፈካው ልባችን ማደራ ነውና የቃል ኪዳናችን ብሩህ ነገ ማየት ከውስጣችን ነቅሶ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት የብስራት ዜና ተሰማ የብስራት ዜና ተሰማ ሰማያት ንትሩ ደመቀ በአብሮነታችን ብርሃን አድማሱ አንጸባረቀ በመቀጠል ወንድሞቻችን አንድ ጊዜ በመቀጠል ሌሎችም ሽልማቶች ስላሉን በቅደም ተከተል አሁንም እናቀርባለን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዚሁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ ባጋጠማቸው የሥራ ጉዳይ በቦታው ባይገኙም በወኪል ለሳቸው አሁን ሙፍቲ እንዲሸልሙልን ጠይቃለሁ ኢንሻአላህ ተሸንፈን እኛው አሸነፍን በሙሃባ ሙላት የፈካው ልባችን ማደራ ነውና የቃል ኪዳናችን ብሩህ ነገ ማየት ከውስጣችን ነቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ በመቀጠል ደግሞ ዳግም ተቃቀፍን ለውድ እህታችን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ኢንሻአላህ ወይዘሮ መኪያ እዚሁ አጠገቧ ስላለች ወይዘሮ መኪያ እንድትሸልምልን ኢንሻአላህ ማደራ ነውና የቃል ኪዳናችን ብሩህ ነገ ማየት ከውስጣችን ነቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ ዳግም ተቃቀፍን በናፍቆት በለቅሶ ያው በመቀጠል ደግሞ ዶክተር ጀይላን ከድር ለከንቲባችን ምክትል ከንቲባችን ኢንጂነር ታከለ ኡማ እያደረጉት ላሉት ከተማችን ላይ ያደረጉት ላሉ አስተዋጽኦ እኛም ላበደረኩት መልካም ነገር ሁሉ እንዲያመሰግኑልና ሽልማት እንዲሰጡልን የብስራት ዜና ተሰማ ሰማያት ንትሩ ደመቀ በአብሮነታችን ብርሃን አድማሱ አንጸባረቀ በአዲስ ምዕራፍ ጉዞ አሁንም Finnitti sharatanitti yaamuudhaan hiraata faxarallee ifxaarallee waliin godhanii deengadda rabbiin isallee qajeelfamaa rabbiin jaalatuun darbee akanuuf jenna obboleen islaamaa dhugumatti wanni ja'an osoo jirtu yeroo gargarii nama dhibdi wanni guddaan jennu alhamdulillah faaruun kan rabbiiti kan guyyaa kana anaa fi ati lubbuudhaan nu jiraachisee asun argamsiiseef badhaasni obboleeyyan keenya fudhatan sun hundinuu badhaasa wareegamtoota ummata keenyaati warra hawaasa guddaa kanaati badhaasa isaaniiti Dr. Abiy badhaasni inni fudhate sun badhaasa qeerrooti kana beekaa duwwa badhaasa qeerroo fudhate Dr. Abiy badhaasni isaa badhaasa qeerrooti sheekootiin keenya fudhate immoo badhaasa gartee ummata muslima keenyaa kan hiriira bahee kan wareegamee baratarraa barsiisatti ulamaa xiqqaa guddaan hedduutu jira namni waa hedduu dalage garii nuti viidiyootu mul'isee kunoo laalu manni keenya meetti naabane warra hidhaa ture obboleessoo arraan tanaa warra shoorarkeeffamaa jedhanii hidhaarra murteessan dhaabbatanii gizeenii fi muummichaa wajji nagayaan dhaabbatanii ambaasaadar islaamaa ta'anii badhaasa isaanii fudhatan kun hundinuu shukrii barbaada alhamdulillah jiruudha amma rabbiin tadabartee irra laaftudha tatanabuudaatu irra jabdudha obboleen islaamaa amma nagee arkannu kenna biyya keenya keessatti mirga arkanne kana haala kamitti rabbi itti gabbaruu deemna
ربي اتخفروا ديمنا مو اتنقبروا ديمنا كافي قد خسنا واني اتي صداتو هقيو بلو صدات ومالي ركون صداتين ركو بودا بلو تو جرابيخ واني اتي صداتو بلو بودا ركون كانوا افتو بيخ يا ربي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ربي ركوتنا امنتي خنا خيسه تنقول ان جتي خرجون اما درن چمتي ربي خيتي ويوات هدميسون اينا ربي خيتي هدميسون امانتنا قبسون دلراغوني قبسو اوسوتاتو قبسون تنبوده لبو نفسياتي نجفتو دندو قمنا شيطان غبرو دين نمو مال غبرو دين مايجو لا لا خنو بلين خينا خليسا امام بوسات الرف الكي ببريدو سيتوتم اكلافتين افني وريغم هدو تو خيسا خفلمي شيكوتي تنيا تهمنوتي بينو في تنين بين امام اساني ديغا اساني وريغم اساني حواسا خينيا بلا مسلمه خم مسلمنتين هندا ولي غلتي قبسو تكما دان غغيفمتيتو رحمني ربي هيم ربيتين اسين نوغي خان الرمال برنا يونني اوبسي والجالتي تكون واحد دكورو دنده برنا خنافو يانا مغرتي حملي چبطي ربي سبحانه وتعالى ركون أدادات سيموكري هميلي جت هنجابين ربي ما جاء فإن مع العسر يسرا جبدو بودا ركو بودا چنقي بودا لا فنتي تجرى ربي سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا ركو سنبود أمالي بلو تجرى بل إنا تجرى فرماتا تجرى واتك جادين جا ربي سبحانه وتعالى ربي ركو أنجزي سيموكرو سيجبستين فكاتين تنخيستي نخفرتمو أمنتي تدري إمتى ربي سلالو في أبسخي سلالو في ركون دل أرادة برتسون ركو أمني مسلمة أرادة برده زمنا رسول دور اللي يولالت أمتا حليا قطني في قرتي مغازان لفي ساني إجراتوران ركو كسي خيسة دبر أمني مسلمة يوم يو إلا ويا قياما ركتو الرحيم بو ركون إساءة الدنيا مو آخرة في سكو بيستي بلول أمني مسلمة وني متراسو دانو هقيو نجير جراتو بل ورت جراتون صداك سرابيخ مالف إفدقتين من ربي خفروا ملا سنيف وركو جراتو ركو في التنخلن ركو يورفتمو حالة تسقبيتين حالة إيماناتين حالة ربي صدانو قرأ اتديبنو بيخو قمنا أكاتا تشسونو بيخو قمنا خارتو كماتين خارا نجياتين قيسو دندهو قمنا وتلك الأيام نداولها بين الناس يا ربي سبحانه وتعالى ربين ويا قرتي جرجي نجر ندفع جاء ربي سبحانه وتعالى خار فياك أبو بور الكبسات تاو خار الكبسات خبور فياتو ربي يسنجدون الناس نجي قرتي جمتشو جدة الكبفة فيا كابينيا رابينيا قبرما بليسما كينكي إسلامما كفرما خن هندينو ربي سبحانه وتعالى إلمنا ما مكروف وهند ربي نورنا النساء زمن ركون افتيس أكمي تججيفنا زمن بلون افتيس أكمي ججيفنا ربي إنما أمتا غريغري يدبتو هجوك أبين إتكابين يتجلك كسرنا جا أكيسان ربي إدغتاني غرتي الدنيا تون إنسان هي وسته مو جم ربي ده مو الدنيا تنا جل فيه كنجت شورا ربي إتبان نجي غرتي خناف أمتا كسي ربي نقول أمتا الدنيا إتبانم تيف دغته بلسوم أركان نجي بتراني واللي أمراتو والربي نجالني نياتودان وان ربي نجالني دغودان غوسا والقودودان قبينيا ولي دادتودان بيا ولي دادتودان غوسا ولي دادتودان خنان غرتي دانغا ولي به ربي سبحانه وتعالى دلن سن إسا دانغا نتباتو ربي نتنقلين حواس خينيا بكجرتني ربي شكرا تلفتو تهانو هفتيتو رغدودا تأراتون جلق أبا مليت أمرامتي واحد دون إيقتا كوليجي إسلام جارون إيقتا بيا دينك دير أن قدسونو إيقتا حواسا غرتي مال جتان قبينيان قمني مسومان قمني خاغرتي وان نياتون قمني وان أغون قمني بيتي تين ركو خيسا جرتي ركو بيلات جرا ركو فيات جرا ركو برومسات جرا برومسان أمتا خينيا قبسو قبينيان برد أبتو علماء تينيا غرتي برسيسوتا خينيا حاجة دينيو من داساني ويجيسيني في برومسرت تكيسان غرتي بدل بزنس دلغان شيكوتين تينيا علماء تينيا بدل بزنس دينتي دلي دور امنتين تون اكبا بلتو برومسانمني اك قروم شيكوتي تينيا من داغوني في إسان جبيسون نورا إيقما akkasumatti sheekootii teenya jala deemuun ulamaa teenya deemuun mootummaa kana gartee harka taanee fi irree taanee fi bakka dadhabbiin jirtu bakka qaamni gartee argamu hunda haga dandeenyu gama keenyaan guutuu danda'uu qabna. Sabaa sablammoota biraatiin waliigallee eenyummaa keenyaas
osoo gartee namarratti ol aantummaa osoo hin agarsiisne akka namatti akka namumatti akka lammiitti akka hawaasatti jaalalaan kabajaadhaan karaa gartee tokkummaatiin waliin jiraannee biyya teenya isaan dadhabinarraa jabeenyatti rakkinarraa bal'inatti dhabeenyarraa gama qabeenyatti wallaalumarraa gama barumsatti dhukkubarraa gama fayyatti gartee karaa bareedaa kanatti biyya teenya ceesisuudhaaf gama poolitikaa hundaatiin hirmaannee gama siyaasaa waan dandeenyuun namni injiinarummaa isaatiin sheekaa sheekummaa isaatiin dandeettii sheekummaatii fi siyaasaallee qabu hunda walitti hammatu waan danda'uun gumaacha namni rabbii biratti irra jaalatamaan nama gartee anfa'uhum linnaas irra caalaan namaa irra jaalatamaan namaaf bu'aa ga'u nama lubbuu ofii bira dabree lubbuu ofiitiif tolee ollaaf tolee hawaasaa tolu biyyaa tolu sabaa sablammootaa tolu kanaatu rabbii biratti illee sadarkaa qaba. Wanni gartee ati jettu hoggayyuu fedhiitii osoo hin taane fedhii rabbiitiin guuta fedhii rabbii gaditti immoo fedhii rabbiin gabroottan isaatiif gartee gaarii taate guutaa je'isan hawaasaaf dhaabbate rabbi si haa godhu. Kana gaa inshallah jabaadhaa warra rabbi zakkaru warra rabbi shakkaru warra kana daran amantii isaatti jabaatee cimu rabbi nu haa godhu. Mokkortiidhaan rabbiin nu mokkoree amantiirraa warra duuba deebi'u rabbi nu godhin. Baga gammaddan baga hidhame hidharraa nu bahe baga gartee qalbiin nu cabxee rabbi nu fayyisee hamilee nutti godhee rabbiin dhugumatti meeqaantamtu nu harkaa maraate meeqaantamtu nu harkaa du'e yaadni isa ajjeese yaadni dhukkuba itti ta'e alhamdulillah hundinuu yoo rabbiif jecha taate ajriitutti jira. Namni muslimaa moohuu baatus hundaafu ajri qaba. Argatus ajritti qaba argatu baatus ajritti qaba maadaama inni haqarra jiraateen mindaan kee hin cabu mindaan kee sirraa hin irratu. Kanaafuu ji'a ramadaanaa kana keessattuu 10 awaakhir keessa jiru kana galata rabbii guddisi rabbiin daransii dabala galata rabbii keetii halkanii guyyaa yaadadhu. Alhamdulillah 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 fi الحالين اللهم لك الحمد في الحالين ولك الحمد في الدارين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم يا واحد الأحد اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل ويا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ويا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخواني في الله الدودان وريك أبصاوي warri gartee viidiyoo irratti hin mul'atin warri maqaan isaa hin dhoomin rabbi si beeku mindaan kee guddaa rabbi biraahe beekamtiin barbaadin wanni ati hojjette rabbi biratti beekamtuudha. Namni si beekuu baatu namni si dhageehuu baatu rabbi biratti beekamtuudha. Akkamittiin guyyaa san hin badhaafamin akkamitti gosti akkana achitti mul'atin akkamitti awwaluchitti mul'atin waan ja'uuf qaawa saniif qaawa nutti hin banina cufa abbaan fedhe kaganda fedhe maqaa ummata muslimaatiin achirratti argamee yoo badhaafames ummanni muslimaa hundi akka badhaafametti beeki ummanni muslimaa hundi akka beekamte harkatetti beeki. Obboleessi kiyya yoo arraan tana maqaa ummata muslimaatiin ummata oromootiin ummata Itoophiyaatiin ummata Amaaraatiin ummata Guraageetiin ummata Somaaleetiin ummata Affaariin maqaa ummata guutuu muslima Itoophiyaatiin achirratti beekamte argatee badhaafame gammachuun isaa gammachuu tiyya rakkoon isaa rakkoo tiyya. Badhaasni ni badhaafame suni badhaasa gartee mana isaa xarageetiitii miti hawaasa isaa khaddameetiiti si khaddameetiif siif tajaajilaatiitiif saniifuu gammachuun isaa gammachuu teeti. Ati immoo rabbi qofti si beeku
إنما دبينتي إدر دبي رجعلتو تيو إخلاص أباتيجو أكمتي بكمتين أركتين أكمتي بأن مدافمين أكمتي حواسنا كنا مكان أومين جتة هن قومتين قاوة شيطان تنبنين والمرمون جبا فدي جبا مال فدي واللبنسا فدي واللبنسي مال فدا هنافا فدا هنافا مال فدي والللو فدي يجو وانيو فدي وانيو إسني ولي هاكو إنو أبليسي خي أرغتون أبليسي خي أنغورغتون آتي أنغورغتون تبيخي مسلمي جباتو تبيخي نمني مسلمة جباتو نمني مسلمة هندي جباتو تبيخي أكسين نافرقلو جباتو قاو شيطانا نتين بنين هكا سكن تابراتي ولدي منو ترتي غاري وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خندا والتاجرتان أوريمي إسلاميك تلفزيوني نجيتنا جرادا جاء خير كستك فمه كقرآن ربي كسبوا فمه جاء خير